No mātou te he, no tō mātou tangata te he. Koera te ngako o te whakapāha a te kaunihera o te whanganui ātara ki te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna i raru nei i a noise control i a rātou e haratau kapahaka ana i ngā wiki nei. I nāia nei kei te whakatūtikanga hou te kaunihera kia kore ai te rā huatanga e toko ake anō. Engari ai rānei e whakai ana te kaunihera nā te whakaaro kaikiri i kino ai te mahi a tā rātou kaimahi ki taua kura. Kei a Heta Gardner tēnei pūrongo. He oro e tangi mire ana, kia rātou taringa. We accept that we've made mistakes in this. Kua puta e nei kōrero i te kaunihera ārohe o Pōneke, i muri mai i te tohe i Waenganui i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna me noise control. I te whakaharatau rātau i te ahiahi o te rā horoi, mea rā wake ka puta ngā whakawhiu ka tango hia o rātau ki tā. He āhuatanga kei te mōhio rātau i nāia nei, i he. The first mistake we made was that noise from community type events, especially cultural events and churches, etc. When you apply the excessive noise control provisions to them, the excessive noise control provisions are a blunt instrument. I muri mai i tēnei raru kei te whai whakapakaritanga anō te kaunihera mō o rātou kaimahi katoa kia tika tā rātou u mai ki ēnei momo kaupapa kia kaua e pēnei anō. Ko ngā nawe o te kura kei te aro pū kāore ki te kaunihera kia noise control rānei, engari ki te kaimahi ake. The noise officer in this case did make statements that were unprofessional and weren't acceptable. Aha kua tērā kāore rātou mo te whakai, he mahi kaikiri kei te haere. His explanations and the fact that he has Maori heritage himself, we're quite confident that there was no racism in this. Kāore te kura i wātea ki te kōrero ki runga kaimera i te rā nei, engari ko tā rātou kia hau kua Māori tau te kaupapa nei i nāia nei, āpiti atu ki tērā, kua kaha tautoko tia rātou e te hapori, kua whakawhirinaki atu te kai amu ake ki te kura, ki te whakapāha. He hia no te kaunihera te huitahi ki te taha o te kura, kia hoki mai tō rātou māngai, i tā wāhi, Heta Gardner, te karere.